Machiegni paw tuke tim mar AP Kenya oloyo Eldowas set adek kuom ariyo e tugo mar laro simo mar volibol mar chwe pacho kae. AP Kenya nokuongo loyo set ariyo mokwongo mar tugono. Kocha mar Eldowas Mathias Koskei oywago thuolo mane giwite tugono kowacho ni kata kamano ni pod en gi geno mar timo maber e tuke mabiro. Korka kore kocha mar AP Kenya onyiso mor mare kowacho ni ogeno tieke thuolo mar thuolo adek mokwongo e lig. Kusema kweli tumepoteza hiyo mechi kulingana na vile hatukuwa tumejipanga. Tumepoteza set 1, set 2 to line up kidogo ilikuwa imetulemea jinsi ya kupanga. Kutoka kwa mistakes ndio tulifanya set 1 na set 2 tulikuja kulearn wao, na nikapata kwa substitutions nilienda kufanya ndio nikaenda nikapata line. So game imekuwa mzuri, imekuwa tight sana, vijana wamekazana. Tumetrain vizuri na ndio maana wameweza kustahimili ile uzito ya hiyo game. Vijana wako salama na tunaangalia sana kwenda kukua among the top in the league. So tuna preparation kama coach, lazima ni prepare vizuri.